Wah, Iya 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 iya. Hai deh. Lah iya boy, ayunan nih Romana. Romana kalau ada pasangannya mau perempuan enak banget boy di mari. Ambil goyang-goyang gini, ya. Hei, Romana boy, lu mau boy, hidup mah kudu semangat Romana, sampai Romana jiwa pemudanya kagak ada lu mah Romana. Lu kayak gua boy, tawa, gembira. Tuh, sukses nggak sukses, gua mau ketawa. Lah, emang gua begitu boy orang itu mah. Lah beban mah tinggalin aja di Ponasem. Sekarang gue ketawa di mari dayunan. Woi, nyaut ngapa? iya Pak, iya. Ya ilah Roman kaku banget kayak kanebo. Ya Ton. Ah, Iya mah. bubuk kaku, Lah, kan iya. nebo kering. Iya, jarang-jarang nih bang ketemu gua. Lah gua mah tahu diri, boy, gua mau orangnya sibuk. Ntar ada, ntar kagak, ntar ada, ntar kagak gua mah. Meninggal dong. Hah? Buset. Meninggal dong. Ton, ini ngomong-ngomong gue makanan apa sih Ton? Pur, dedek. Tur, lepates, buset, lepates matok mulu mana kalau ngeliat perempuan. Cek banget. Udah ngopi belum? Alhamdulillah belum. Beli es diminum ayam tadi. Deh, ayam sama gledek banget. Doyan juga es lu ramah-ramahnya. Gue mah heran banget. Woi, yang penting mau gini aja dah. Kita orang hidup mah kudu semangat dah itu ya. Kudu semangat. Kudu apalagi dah, pokoknya kudu semangat, kudu baik sama orang dah, ya nggak? Biar kita damai, sentosa, sejahtera, kalau kata orang-orang sono mah. Dah, aku puyeng gue main ayunan sama lu. Lu mah Roman bau kambing sih badan lu. Ya Ton, badannya bau kambing Ton. Belum mandi kali. Lu mandi kali ya? Mandi. Dah, gua mau pergi dulu dah kalau gitu ah. Gua mau ngisi bensin dulu no, ya. Oke Bu ya, gua tinggal ya. Senyum kayak gua. Kaku banget kayak kan ibu nih mah Ton. Hei deh.